Aisupio na abotin kanejasi Aseeta kotoma boishone gitigita oibugalo serere nesi yata kit alosit akonye Emmanuel Omoding lode janges de boloboloi kwape independence ngese balebe ebuni ngesi ayata kit kede pelula anyinebe topolora pugan ayen napetanu ashoman kotoma aboist kangin akoma bokenesu de no bile mari chano serere ade mamsi ko ti chango bo Suroi. Poto sana kisi papa kate de toka. Desanya kumoda. Mula uta sayalama. Bato Okabe. Ajaruje. Abolobolo ngin na ada itolo sete abolobolo kikany Louis Moriatos Emmanuel Omoding loda ejai ebolobolo kwape independent Philip Ouchor loko NRM Martin Ongurucho lo ebolobolo independent Alice Alaso Ashianu naka ant keda Emmanuel Eratu loko FEC si itideden kinete itunga au misho Alice Alaso Ashianut Aberadio Pet na ebolobolo ikedikile kuongon yesi toro na rate abolobolo koke Kanu amuna kirorike butio ngajene ngiborena mina igurie sa kweso kiere ne ngeselo mutor totoka are ngacheni kus obere kwa palaso eje campaign lo inomi to chala lo ebe mojo ngitala so itejo ngaranga mojo Bwana ticket naka NRM Philip Ouchor ngesi sumuni tebe ebuni ngesi ai lip apugan anyinebe itown councils kere lutegartai obuku serere kesi eponio adomakin yapesin lu tetiak adobe swambole salidoni kabe ngareno anyu the town council achapu kapo chapa egiari aijana kin ojesa pole buna neja pugan na NRM e sub county ne sere basis la ijana kin na pugan akipinu ela ete elomnete o budget alone ibubani Martin Ongurucho abolobolon kwape independence ngesi ebalebe rasai na peta ke nuda kapakina anyunebe apugan nesi ebuna itopolor ejautenelo atumunak etachela kituku ikoloje tana itoseteso opona meas kono moja ituku opoteso na ikisage unaijara keze pone kesiboni ibi anobuna apugan ebo tacha iteso kira kituku edolobi antunga wadi kaun elisilo bwolomu ekipita itunga ichup ido ebale bible be egisigisi aswa misinde kwenye mwera nyoni edoke sabuti ngokaperatu alimwa buti na Aburokin papa Okabe ramo isaju kari ngo parliament alimbe kwenye mamiso ma ikweso ama papa ikole nyakuta yi obongore akoro ngaloste kwa pengo yongtelo aseo nesigiru nit erasa akaisaralu ni kolap kalo wape apara nada itolo sere aseo obukulo ko serere Gabriel Esiku Kanuka TV is o district alo serere